米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。米格里古高瓦斯多拉卡努乌里比达多罗米阿米阿，上主带领我们每天的生活。萨利嘎嘎马波隆，平安。马拉在吉达阿米拉亚多苏阿的努高瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以利莫奥杜鲁波罗自在阿兹方萨卡法罗阿杜西尔苏尔萨，o aira i kaayaw iso ko tapang amikril i tisonan a patsafay. Tsaay ko mamisawal, tsaay ko mamilias i tisonan jingra. Ura saka akakatuler akakatalaw kiso saan. 上主要在你前面亲自带领你，与你同在，他不会忘记你，也不会丢弃你，所以你不要上胆，也不要惊惶。申命记31章8节。萨利嘎嘎奥，阿瓦爱古吉玛阿达姆劳o makana ai tunika o mamaritamoh ko maan atlemak i falohai a mihzaan。Nika pasoolin kita dengan sarujulan ita ku falujo amituor to kawas ta o rumakatai kita i matumasai no mikumi ningra aralan。没有人知道在新的一年会遭遇到什么事，但我们确信，唯有忠心跟随主，我们才能走在上帝的恩典之路。Me tolong kita，我们同心祷告。Tapangau nanay patanatukan iso ko pasoolin no falujo ako. To saka pakaaraw ako to nika i kaayaw no makukiso amikrit to rakat ako. Ta ciri hatay ko falujo ako amilitamoh to nini a falohai a mihzaan。上主啊，求你坚固我的信心，使我看见你就在我的前方，带领我的步伐，让我满怀平安地迎接新的一年。Pakani i talamanay ang anganutapang G Yes Kristo amitolon. Amen。Nanay mapalamas no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。